Kajingya lenti syaki election MDC syaki Artli ki Autonomous District Council ke Jela ke Banlong hak arpoi trek rumpang arja opsan ke Voice of the People Party VPP hak protrek no pra arja opsau ke la penlong e jingilang penitu pajba iki arpandai ngut ki kertong ki bani aireng ki election MDC Chainta Hills Autonomous District Council hayau mosyang jowai na preng kini ki kertong wei udai ba Andrew Awhai Shulai u MDC bodongdan husuki Bami khmat ya Jowai North MDC constituency hagaba ba Arden Miller Basaimai president ulaong ba tiket VPP nakatay ke MDC constituency la Aishu ba Andrew hadien ba ka parti la dep bisarbnia ba tunjo ya rukom perkhat jungu dag ba penpau ba amdai bala shuai matla ba Andrew unsuk ban job ba Arden ulaong ba ka jinglai chiki pajba amdan ru uwei na ginongelam ka parti ubaong ba ban sai kertong tang dagi badang thamai neban ai tiket yaki bla long nong mi khman ulong bah ba parti ka ong ban sei di ba fresh kabut dagi brio badang biang dang khoj ban sei di brio ki badang thamai hagani ka sngiu ba Arden la pentebru bagini ki kertong kenam la ban lech ki pajba da ka mon la jong ne chingsu thu la di hendai ki dei ban ra di ki mat san perkhat ba ka parti ka labo menagani ro pengilek kalen anda buweru undangalam Jumpa Voice of the People Party uban lek siki patba uban ong baka VPP kan say tang tiba fresh sa kanika election ngiklam penankam yaga tang tin tang tiba fresh lani ang danuero uban nginam tiket tedak ya ki sitting kamdan kom kata ka statement nagalang Jumpa Party nrei yang insay tiba fresh kamu ngin say ki benang biang, ngin say ki benang kot, ngin say ya kita ki priu ki benang tumai. Patlu habangi ai tiket yau diu sitting MDC. Nange napo no joai. Kamdi pengisu ai nama budi sitting M. Haba poi ke application keladon kata kajing tokit, keladon kata kajing pisang. Bagi nangaram Jumpa Party kali kenduru bantin jo ya kajimut kajing perkat. Jauh ni sitting balai ukwa panile na Voice of the People Party. Hato namal ba katon kalier juga cinjok negay. Kaya kita perlu ngubun apply tiket ni. Kalau don ke jekran, but kung dinagalam ni snoto bau ni uban ba apply tiket na Voice of the People Party. Uyo i ba minta ni don ka ban lecture pa tanda ka linti juga Voice of the People Party. Tanda kali linti ka kot ka bet la ka dang day yang ha bangan syakri patba kata kanong ka jingkren ka jomuni u kertong u bangila ibet ban ai tiket nangi kamdei pengisu ai mala kumto lani kamdei bunyi ai nama budi sitting bu supan job ni syakong kadang la banyi sayu brio u baki ong u batlat bangin penjob kum ka parti kenang ba unsong tho ba job na ka parti ngin kam kial bang ai tiket yo tu brio bong na klan ngadan but saw sanaja ngin kam kial bang ai tiket ngiting bang ai tiket ya ki bakum kita non ngitip ba on ba kila job kin ong day mangao ko job day ka parti dala job le kat pamon ngipwa ya ki bakum kita amar ka kala rai Jumpa Party abangi rai bang ai tiket na ki sampo pra ki candidate ki baga party kala rai baga tiket don tang uwe u sitting u bangi ai tiket non la berong menta ulwai ini di botol kalong kaji kran penkut kabam don nongrim AAUM mentangi kum ka party habang i pet i pisar ki priu ki wan banji ki linti batanong tagani ki linti ngin tray yo pisu thu bagala Bapila panwan takawai pat kalinti menitrai bagi pinumla. Minta hapo Jaipils tumelakam ni kita kiwi giseng baklem pisa klem kia nuang panwan ni election niwan ni pensyai ni persutho upat ba minta ulai ke cingkersian ni nong MP naik kersian lo pi nama pila cingkersian yo ba ai pisa pila cingkersian ni ba ai kia ni teman na bagi i bagi pat ba ki kala ke cimut ke cipaka nor ka tang ni ka thang ngini ongi snow teman baga Voice of the People Party kalala ban penkala yang kecimut keciprakat jongwei sitting MDC ubanangan je bania dengan linti jong Voice of the People Party nang Nesha kama ngin jendra kemen lara kini paro kibalang ki minister nadu ushir minister bak paro kinda kala ka ban mat
Panawen lang ni siya kamat ngin siya krihok yung patba ngin numbam sapsyo o ngidungi kloy ban siyong kahit tamam day kin bang magsipagdig pa ba banjong election ada hidroy na lo kami siyem o ngikmen naman kakaman siya krih patba ano ibi kabasasap hadu kata Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhak, kajing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.